mukunda kando kamuhereza nikugambira ranga twinire kundo akato mwana we yatwera akato mwana we yatwera kano mutunguzo mwikiriza kutambire kana zinabatina bahereza kandabe bembera mwije tumiguzi tutaho mu kikarice mwije tumiguzi tutaho mu kikarice tashisho kwire tunaturinzere tutaho mu kikarice aturinzere tutaho mu kikarice Yeso turi kugamba wowe timunyitima tonicheyoreka shozigo gusa muhanga wa mukunda naye ndakukwambusya akatukorera abisirayeli abatwara Kanani abisirayeli abatwara Kanani na kweta utaho mu bukamawe sitane no muziguna yenda no kupinaza shabarhanga kujuni kanda mu kusinguze shabarhanga kujuni kanda mu kusinguze marembo jimuzime mumuhereze abarinzire kwenda kubeta abana be chendora uche ryabijuma biguru ora uche ryabijuma biguru tureba program yetu ya Church of Uganda nienda kubagirango mkuruke yo mu Christmas mkuruke yo mkuruko mwaka mkama sima mkama naye bari kuturinda akusha haizoberi bitu kandi mweba mnonga ogumana mukunda program eji ya program Church of Uganda angera kan half hour omutebe kansa ninye wa mukisha Moses kandi jukango on program eji ntushira kubatu inobujurizo burunje mnonga bitu kandi twantwenda tuhabura abana abariyo mu cyumuro mostera abana ba university abana bishiki nikibagomera munonga okumara emishoma yanyu finishing your studies noreba ngo nekintu kigomera munonga because harimo challenges harimo ebizibu bingi munonga bitukubugana nobasa kubori yoko okazarwa omuka yaboro muka the poor family bitkandi ohwa masuko kugira ngo tukubasa kuheza emishoma yawe konka kana program eji nyineho omushiki arikushoma university mbamweta Vaira howe ainobujurizi burungi munonga naye kora juice ha university kandi nasima hanga bwo kumujuna
kandi akabasa kugumizamu ari kushoma emishomo ye ha university mukama kompera mugisha watakarugaho reka tugambe na Vaira rero kandi atuhereza obujurizi program Church of Uganda Anglican half hour. Mukama simwe Vaira bitu nyanda kugira ngo happy new year. Happy new year too. Wona turuhangogo mukama sima tugambira amazina gawe aho rukuzarwa na n'icyo rukora ahori mukama kompera mugisha. Mukama sima munonga amazina no mwezi wa Vaira omweja Bishop Stewart University ninkola bachelor's degree on information technology kandi ndiyo mwaka gwanje gwa kabiri ninsima mukama munonga abo kuba ahimpikire nabwa ruhanga mukama sima. Now chitakuretera program ejo nko kuhabura abana bito bagenzi bita bishiki emenyeto Mose no mangu University life tayanguhi kandi manyangu nibyo rukuraba mutwe tayanguhi abantu of course wari university nano ende binte birungi bitu kandi nanyenda nguturikize abujurizi wawe mukama simwe munonga okushoma kwanje nkakutancho muri mbaro mukanda hinkiri konka ebintu bikabitanguhi nkatandika okushomera mbaro junior school ahina herize chamushanju nkaza kabare Trinity nko binabendi mu primary. My father was a little rich akatine bizu bingi bya sente akana akora akana tushashura mwenti twine buzu munonga nija naza university aho niho yihirweho murimo gweyo gwabiraine ebintu bikatandika kuba kushoma gira ngo family yawe ne yesente nari poor family or rich? Poor family really esente zikazi tari nyingi konka ninjana kujya tukatukirya hansi tukushashure sente nje konka kandi ebintu bikija byayiyongera ku daddy ya buzirwo murimo gweye bakamustopinga gukora murimo kandi itwe turiyo ntoyongera kushoma no kutwara sente nyingi so twafuna obuzubaho omukushoma kwitu sente zikazi tikayo mbwire bakaba tubinga munonga nkabandi kabare ntine wunkumanyayo obundi bachimbinga mba ntine ho kuza mwene bintu shanga burtamu niyo ya list yo kubingwa twe ninyushika wizoba rumwe tukesherekana munywani wanje nkenyima ya Caterns director kana araba munatera abantu MP konkebyo byona tukabiraba uko munywani wanje gwe nawe akajunurwe tukeshereko kwabo katukatine ho kuza so omukweshereko kwe twayesherukana mu ruhanga tukabantu shaba tukujya director tatukwata tufune sente mangu mbwene bintu nkebyo zichiko mwazi mudomo bakaba tatubingamo so mwazi tugaruko mudomo tutyo mpora director nangwa yija yamanya abo kubankandi omwana wo murokore yija kiyambugina yagira ati ogumo yije kubara kubinga tawe nchinozo kwa tunogire hibitu so nagumaho ngakunahereze senior ya kashatu narugayo kabari nija nazambara secondary school naheze cyakana kunaheze senior 4 sente zo kungaza ishomero zabura nkanyine bato banje umwaka hereze cyamushanje bajango hatogo heze cyamushanje kabe no yazo mu secondary nyo nabanshitami konka kunashitamire tindagumira umuka kandi umuntu arukunda gukora munonga kandi ndukunda kushanga ngo nimbasa kugire kinayehereza nko muntu nagenda Kampala hariyo omunyabuzare yamperezo murimo natandika gukora hoteli bikabitine nshonga yamani konkanka shanga hekizubu abashija babakari abo twabentu kora naba bamwe abandi ba customers konka nchirjira muntu babakari n'ikindi bakuteganisa yes bakaba nteganisa simanyi naende namba yawe nanda kugendaho out niwe abo kora niwe abasigaze nawe bashija abakuru abasigaze nkanta kufayo abo kubejo niyo age maybe no basa kuteka ngo ndo mukazi wo kushwera konka bingi bakaba ari abashija abakuru binabana bakwingana nanyi konka ekina yijiro muri yecho if you stand your ground okaja ekini chondo kwenda aho kwanyo umutima gwanjye kandi mangu nyenda kweyongera yo kushoma kanyenda kumurko mu senior 5 so I was more than determined sente zinabe nkora mbika hwe zinabasa ezindi nzikose nkamba nimbasa kweraguriza kandi ngure ibintu byone binkwetaga manyaba mwemba kira kutube habe actually abisha bingi nibatwara sente oborabo
amugurira nk'akasimu kaka amugurira obusente akumuhereza obusente ya university ka pocket money ushanga yagenze so mbwe niwe tebera kutwire ibintu ebi ati birantwire actually hakabaho abashija babiri ababire tingo bakamba kimanyisa ninga bakambambi habi haba kungambira ngo ngende banshomese baheza bantasi konke byo nkajanti nyor hanga wanje niwa kunshomesa na janti mukama onshomesa ningashe mukama ko nonda kumpa scholarship kera biro mukazi aro kuna kuzire ntakuba trusting abashije so na janti no I will stand my ground ahinda agacha ishomero ntwaho konka mukama kanjire mbabazi kuna herize omwaka gumwe a restaurant ejo nkana rundinde ho busente nagakamuna akora shopping akwe ibintu binabe nyine kesi omufarasi bikabiturwa sister wanje wagira umusinia 1 so nkanyine kutandika kugura busa nkanyine byo bintu nyine bitabona na obusente obundi buce dadu wanje yanyongereraho nagaruka yishimira naza Bukoto high school ahina amarire echa mukaga naho nkabanjinirwe kandi scripture union chairperson naho nahereza yo mukamo bwiro bunamazireyo vacation kiyahwire nijana za university konka a university nho nafunira obuzubu kandi okusinga yo challenges nyingi are so expensive no reba mu secondary ko kushasha school fees oba washashura remere washashura everything konka university no shashura tuition hato ine kuronda mere oine kuronda rent oine kuronda buri kimwe cyona mwe ko mwisho of course nkisho kiri yawe na nebintu ebintu nkebyo byona mbwenu na challenge obundo oshanga university nindara kweti nyine cyo kurya of course people to provide were there konka yaheza kuhereze cince in turn nine cyakwenda aho kanyo abakazi tinkukira ko babona binji bakwenda kumpereza ebintu abinji nibaba bari abashije konka ahabwo kujunwa mukama yagumana shembusia na antwaraje kandi hati ndio mwaka gwa kabiri mukama simwe ari kutureba program Church of Uganda Girl Can Half Hour kandi turi yakureba omwana wobushiki ha university turi yakureba ebizibu ibyo mushikara kubugana ha university nari omushomoye mukama simwe twine Vaira omweji wa Bishop Stuart University bitikana kire nasima arahanga kana aino twiniro bujuruzi buronje nayo kora juice akitambuzo mbanto omo dere kandi ayitungira haka sente kujango na wabeho akaheza emshomoye mukama simu kandi kitakorwa omwishi wena wariya wane nande ba programage tiburi yomwe rakubasa kore kintu keki tukimwine on programage mukama kompera mugisha